Dobrodošli. Krećemo odmah u jednu veliku priču o 2026. godini za sve bikove. A ovo nije samo još jedna godina. Ovo je godina koja donosi oslobođenje, kraj jedne duge, naporne ere i početak nečega potpuno drugačijeg. Hajde da zastanemo ovde na trenutak. Ova rečenica, ona je suština svega. Od 2018. godine, sa Uranom u svom znaku, bikovi su prolazili kroz jednu neprestanu ličnu revoluciju. Bio je to period, blago rečeno, potresa. Iznenadnih šokova i kriza koje su ih terale da se pitaju ko su zaista. Nije bilo lako, ni najmanje. Ali taj proces je stvorio jednu mnogo jaču, mnogo autentičniju osobu. I sada dolazimo do tog ključnog trenutka. Ovaj 7-godišnji ciklus ličnog preispitivanja i haosa konačno se privodi kraju. Ali ne brinite, ne odlazi tek tako, već postavlja scenu za sve ono što tek dolazi. Sad, ogledajte ovo. Ovo je savršen prikaz tog unutrašnjeg rata. Levo je sve ono za čim duša jednog bika žudi. Mir, stabilnost, da se zna red, sigurnost. A desno? Desno je realnost koju su živeli. Revolucija, šokovi, konstantna neizvesnost. Upravo ta tenzija, taj sudar dva sveta, iskovao je jednu novu ličnost spremnu za ono što donosi 2026. godina. Upišite ovaj datum, zapamtite ga. Ovo je dan kada Uran, planeta buđenja i revolucije, konačno napušta znak bika. To je zvaničan, pečatiran kraj ove duge, turbulentne ere. I taj kraj, on ne ostavlja prazninu, već otvara vrata za nešto sasvim novo. U redu, revolucija je gotova, ali šta sad? Tu dolazimo do suštine. Godina 2026. nije samo kraj, ona je most. Most koji spaja starog bika sa onim novim koji se tek rađa. Na prvi pogled moglo bi da izgleda kao da se bura konačno stišala. Biće manje onih spoljnih drama, manje neočekivanih preokreta. Ljudi sa strane će možda pomisliti da je sve konačno došlo na svoje mesto. Međutim, taj spoljašnji mir je, da tako kažemo, samo fasada. Prava priča se dešava unutra. Promene koje se odvijaju na unutrašnjem planu su duboke, temeljne i one će definisati sve ono što dolazi posle. Znači, šta je ključno? Fokus se pomera. Pitanje više nije ko sam ja. Sada se sve vrti oko dve nove, ogromne oblasti. Prvo, Uran ulazi u polje novca i ličnih vrednosti i donosi jednu potpunu novu revoluciju na tom planu u narednih 7 godina. A drugo, i možda još važnije, Saturn i Neptun ulaze u polje podsvesti, zahtevajući period tišine, povlačenja i dubokog unutrašnjeg rada. I ovo je, verujte mi, verovatno najvažnija tema cele godine. Pre nego što se napravi sledeći veliki korak napred, univerzum pritiska pauzu. To nije kazna, to je neophodnost. Vreme je da se saberu utisci i da se svesno povuče. Da bismo shvatili šta se dešava, moramo da razumemo tu famoznu 12. kuću. Zamislite kao jednu tihu sobu potkrovlje duše. To je mesto gde se čuvaju stari strahovi i iluzije karma. Ulazak Saturna i Neptuna tu je kao veliko spremanje, vreme da se suočimo sa svim tim, da očistimo prostor pre nego što zakoračimo u potpuno novu životnu fazu. I kako se to radi u praksi? Nije uopšte strašno. Prvo, ne treba bežati od samoće, već je svesno koristiti za razmišljanje. Drugo, ovo je apsolutno savršeno vreme za neku vrstu terapije ili prosto za pisanje dnevnika, jer se podsvest otvara kao nikad pre. I treće, i najvažnije, odmor. Odmor nije luksuz, on je obaveza. Telo i duša prosto vape za regeneracijom. U redu, dok se sve to dešava unutra, život napolju naravno nestaje. Iako je godina generalno tiša, univerzum je pripremio nekoliko ključnih sudbinskih događaja na koje se ne može uticati. Pomračenja su vam kao kad sudbina kaže, sad ja preuzimam volan. Tu nema mnogo pregovaranja. Imamo ih 4. Februar donosi totalan preokret u karijeri, Mart donosi jedan važan završetak na emotivnom planu, Avgust donosi ogroman životni događaj vezan za porodicu i dom, a kraj avgusta veliko čišćenje u krugu prijatelja. Poenta je ne opirati se, samo pustiti. I pored tih naglih rezova imamo i 2 spore, moćne planete koje rade svoj posao. Pluton nastavlja svoju 20-godišnju transformaciju karijere koja sada ulazi u jednu ubrzanu, ključnu fazu. Sa druge strane, Jupiter, planeta sreće, od 30. juna ulazi u polje doma i započinje jedan prelep period rasta, širenja i stabilizacije u porodičnom životu. Dobro,
Hajde sada da povežemo sve konce. Kad prođe ova godina tišine, unutrašnjeg rada i spoljnih resetovanja, ko izlazi na drugoj strani? Kakva osoba se rađa iz svega toga? I ako postoji jedna jedina poruka koju treba zapamtiti, to je ova. Ovo nije godina za forsiranje, za osvajanje, za ekspanziju po svaku cenu. Kog god to pokuša, udarit će u zid. Prava svrha ove godine je dubinsko unutrašnje čišćenje. Otpuštanje starih tereta, strahova, iluzija, svega onoga što je godinama sputavalo. I to je ta konačna nagrada. Prolaskom kroz tu tišinu, suočavanjem sa sobom i prihvatanjem sudbinskih promjena dolazi do istinskog oslobođenja. Osoba koja dočeka 2027. godinu bit će lakša, slobodnija i mnogo, mnogo bliža onome što zaista jeste. Spremna za jedan potpuno nov život. I završavamo sa ovim pitanjem koje ostaje do odzvanja. 7 godina je trajala borba da se otkrije ko sam ja. Ta borba je gotova. Sada, s tom novom slobodom, dolazi i novi, svesni izbor. Pitanje više nije ko sam, već koga ja sada biram da budem. A odgovor na to pitanje, on će oblikovati čitavu narednu deceniju.